Prije početka ovog videa, subscribe-ajte se na kanal i ostavite like na ovom videu zato jer... Treba like. Zbog knjige KTT Blitz. Da, produkcija. Like i subscribe, čekamo vas. Danas vam predstavljamo našu KTT Blitz produkciju knjigu. Naime, tu knjigu je Lara napravila kad smo tek počeli snimati, znači ona je video 5 stvari koje mrzim kod prijatelja u školi. I biti dobar drug, to sam nisam uvela. Da, kako biti dobar prijatelj, dobro. I znači sad ću vam predstavljati našu lijepu knjigu. I evo sad ti vidite. Tako izgleda. Evo, ovako, lijepo narančasto sa... Evo što iza. Čekaj. I iza su naši potpisi. Valjda vidite. sam, Lara, Elena Caha, Čaba, Marca. Zašto je Mario tu? Pa, nama je to bilo kao prije, to sam ja bar mislila, svaki put kad nam neko dođe u goste ili tako da nam se potpiše iza. Znači, prva stranica. Ok, to ovako izgleda. Čekaj da prvo ja vidim, Znači ovako, prvi radni dan. Čekaj, ali moram izvati, ima ih masu, zato što sam ih stavila. Prvo su to sve bile kao full kao knjiga. Je vama jasno koliko ovog ima? To su članci, članak 2, 3, 4. Još više me boli da je to onak bilo prije 2 godine. Da. Što nije toliko, o moj Bože dragi. Znači... Evo izvoli, evo dajem ti čas da prvi... Dobro, znači ja ću vama čitati što to sve piše ovako. Prvi radni dan KTT Blitz produkcije. Nadnevak 21.2.2015. 2015. Prisutni. Nikola Tadić, Elena Tota, Lara Kukić. Dobro, mjesto snimanja, Primorsko-goranska županija. Radno vrijeme. O moj Bože, pisala si radno vrijeme. Ali uvijek je bilo isto, nisam to nikad. Od 11:45 do 1:10 radovi, snimljen prvi video na temu Biti dobar drug. Trajanje videa. 3:23 minute. I onda uloge, Nikola Tadić je redatelj, snimatelj i glumac. Elena Tota je glumica i snimateljica. I Lara Kukić je glumica i snimateljica. Bitno, kao, uvijek I sad sam stavila bitno nešto. Dobili mnogobrojne pohvale, ali najbitnija je bila pohvala velikog youtubera. Jasnoštajna. Iako nisam ni uži krug, ali who cares. Drugi radni dan. Uglavnom nadnevak je bio 28.2.2015. I sada smo bili svo četverom tada i to je bila Caha, mislim. Uglavnom radno vrijeme i mjesto je bilo isto, a s njime, kao drugi video je bio 5 stvari koje me nervira kod prijatelja. Ajde vidimo ako ima nešto I bitno, hoću bitno pročitati. Ajde, bitno ćemo čitati. Dobili mnogobrojne pohvale i snimanje se smo uspješni. I molim vas, moj stručni potpis. Čekaj, evo prije. Dobili mnogobrojne pohvale, uživamo. Dobili mnogobrojne pohvale, počeli smo YouTube prihvaćati kao obavezu i dio života. Dobili mnogobrojne pohvale, svi nas već prihvaćaju kao YouTuberi. Prvi challenge koji smo snimili i to je bio Kaladon's Challenge. Onda nismo pobjedili na prvom Jasper Projectu, ali idemo se i dalje natjecati. To je Jasper Project, slobodna tema bila. Što smo snimili pa to? To ste vi snimili. Ja nisam bila. Dobro, vidiš, da, to je sad bio. Znači, nije više 5 stvari. Snimanje je bilo presmiješno. Ponašanje braće i sestara. Dobro. Onda, 2 challenge-a koje smo napravili, ide nam super. 9 video About Me challenge. Prvi gameplay, dobijamo više pretplatnika. Oh moj Bože, to želim zaboraviti. Sky House. Kokine su jaja. Može i ovo ćemo zaboraviti. Čekaj, no. Dobivamo više pretplatnika, druga epizoda, to je bilo Sky House. I zadnje Mačaba! I to je bio pizza challenge. Da, ja to nisam bila, tako da nisam znala. Uglavnom, idemo dalje. sada slijedi nešto šta, nemojte misliti da sam sitničava ili nešto tako, ali... Samo je htjela da sve bude onako tip top. Ali opet sam htjela onako da se, evo sada da se prisjetimo toga i onako da se... Da. Radila sam ugovore. Znači, ugovor o članstvu, znači mi smo trebali... Ajde, da radim Moj slovo. Bože, Lara.
vam ovako, znači imate kreće kojim se zasniva radni odnos između poslodavca, kretite u lic, moj Bože, i radnika Elena Tota. Ovaj ugovor... adresu i mjesto gdje. Slušajte, ovaj ugovor sklapa na određeno vrijeme do 30.12.2020. zbog povećanog obima posla. Stigla normalno. Radnik će obavljati sljedeće poslove: snimanje, glumljenje i redateljstvo. Radnik počinje s radom dana 21.2.2015. Ugovor se sklapa uz uvjet probnog rada u trajanju od 5 godina. Rada 5 godina. Radnik će raditi u punom, nepunom radnom vremenu od 2 do 3 sata dogovorenim danom. Raspored radnog vremena utvrđuje se jednokratno. Početak i završetak radnog vremena utvrđuju dogovorom. U tijeku rada svakog radnog dana radnik će koristiti odmor, stanku, 5 minuta. Tjedni odmor radnik će koristiti po dogovoru. To uglavnom cijeli tjedan. Ovaj ugovor se može redovito otkazati, nepotrebno precrtati. Može. Ako ugovor o radu otkazuje poslodavac, otkazni rok iznosi 1 dan. Ako ugovor o radu otkazuje radnik, otkazni rok 1 dan. I sad gledajte. Radnik će se pridržavati određenih pravila. Znači pravila. Ako želi biti u produkciji, mora biti skoro na svakom snimanju. Znači, vi ako ne želite biti u našoj produkciji, ako nećete biti na svakom snimanju, otkaz. Svi slušaju redatelja. Ja sam redatelj. To je bilo tako. I tad sam bio redatelj. Ne. Međusobno si svi pomagati prilikom snimanja. To je u redu, pokrivat se. Kada se snima nema prevelike zezancije, to smo prekršili, dobro. Od svakog treba poslušati ideju ili savjet. Da, znam da smo se stalno svađali i onda smo to svađali. Ime i prezime knjigovođe je Lara Kupić. Da, i to da se jednom potpisala. Da. I sad imamo za sve tako. Sve isto, samo eto. Ali ja ovo jednostavno moram pokazati. Sve su članci i sve onako doslovno kao pravi ugovor. Jel da? Da, pa je pravi ugovor. Saha je dala otkaz prije vremena i nije mi potpisala ugovor o kojem kaže da može ići. Zato ti nije sad lijepo čitat ovo i... Ne, nije sramota, ne. Sramota te? Da. Onda vrati se na tamo. Ja preuzimam kanal. Dobro, obavezno stavite like jer je ovo knjiga koju smo iznosili u javnost i ovo je naš ugovor. Vratno. Dobro, obavezno ostavite like jer smo vas uputili. I recite da li je ovo bolesno u komentarima. I subscribeajte se ako vam je dovoljno bolesno ovo. Ne znam. Recite da nije, su to uspomene. Dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ne znam šta se tu ima svidjeti, ali ostavite like i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!